Interesovanje za nauku se pojavilo spontano, nije u neko određeno vreme. Prosto moje okruženje su činili otac, koji je bio prevodilac, i majka koja je bila filolog. Oni su stalno pisali nešto, čitali, bavili se knjigama i diskutovali o tome. Tako da je bilo logično da jedno vreme i ja krenem da se bavim naukom i knjigom. Interesovanja su mi se menjala, te sam u početku osnovne školi bio strastveno zainteresovan za biologijom i istorijom. Te sam se takmičio u 5., 6. i 7. razredu osnovne škole iz ovih predmeta. I tu sam, iz istorije sam prvi značajni uspeh dostigao. Tu sam bio dobio sam drugo mesto na državnom takmičenju iz istorije. I to sam 2 puta ponovio. Također i u 8. razredu sam dostigao ovaj uspeh. I dobio sam titulu đaka generacije u osnovnoj školi Josip Pančić. Takmičenje su mesta gde može da se iskaže moje znanje i to je vrlo važno za sve nas koji želimo nešto više da saznamo o oblasti kojima se bavimo. Također, to su jedna iskustva, zanimljiva iskustva. Pogotovo volim kada je neko takmičenje izvan Beograda. Tako sam putovao u Niš, u Zrenjanin, u Suboticu i tako dalje, na Kopaoniku. I prosto sam dobio mnogo novih prijatelja, novih poznanstava pomoću ovih takmičenja i proputovao sam celu Srbiju zbog toga, što je bilo jako lepe iskustva i lepa sećanja. Prosto se prvi put upoznamo sa tim nekim višim akademskim znanjem, nekim svetom koji nismo mi toliko, nije pristupačan toliko. I na takmičenjima jeste jedna veza između škole i višeg akademskog nivoa. Izabrao sam 13. Beogradsku gimnaziju zato što ona se zasniva na opštoj kulturi, opštoj informisanosti. I to je nešto što sam želeo ja da u toku svog školovanja dostignem i vrlo cenim kod drugih ljudi ukoliko baziraju svoje znanje na opštoj informisanosti. Također, izabrao sam ovu školu zato što je vrlo prestižna i vrlo uspešna na takmičenjima i profesori se istinski zalažu za takmičenja i rade na tome, što je vrlo retko u današnjici. Pisao sam prirodno-matematički smer, što je različito od mojih interesovanja koje sam imao u osnovnoj školi, s obzirom da sam najviše volio istoriju kao predmet u osnovnoj školi. I prirodno-matematički smer i prvi put sam se zainteresovao za hemiju, a nastavio sam svoje interesovanje za geografiju i proširio sam svoje znanja. Prosto sve me više i više zanimalo to i sve sam više i više tražio, sve sam se više i više pripremao za ta takmičenja i što je donelo te uspehe koje sam dobio. Pošto sam ja bilingvalan iz Srbije, znači polu sam Srbin, polu sam Grk, nekako to okruženje opet je donelo to interesovanje za geografijom. Prosto sam hteo da proučavam ta stanovništva, taj ceo svet. I ta univerzalnost geografije je vrlo zanimljiva meni, jer potičem iz vrlo različitih područja i sredina. I to je prosto donelo tu zainteresovanost za tom naukom. Ove godine sam bio apsolutni pobednik na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi i posebno mi je drag ovaj uspeh, zato što prvi put ću se plasirati na internacionalni nivo, to jest na Evropsku geografsku olimpijadu, gde ću predstavljati Srbiju u timu od 4 nas. Takmičenje iz geografije je poprilično karakteristično i različito od ostalih takmičenja. Prvo zato što se sastoji iz više testova, znači nije jedan test u pitanju kada se rešava takmičenje iz geografije i sastoji se iz 3 dela. Prvi deo jeste pisani test koji se sastoji od više pitanja esejskog tipa. Zatim tu je i terenski zadatak. Terenski zadatak jeste nekako primjerno naučenog u praksi i multimedijalni test koji se sadrži 40 pitanja i prosto je to vrlo zahtevno to što to takmičenje dugo traje i svaki od tih delova takmičenja traje nekoliko sati, što je vrlo naporno za sve takmičare i traži visoki nivo koncentracije.
Za ovo takmičenje sam profesorka mi je jako mnogo pomogla. Ona jeste, kako kažem, zaluđenik u svoj posao i stalno razmišlja kako bi ona mogla dodatno da nam pomogne, kako bi moj uspeh, kako bi donela što veći uspeh, ne samo moj uspeh, nego cele škole. Tako da ona se stvarno trudila i sa njom i sa njenim usmerenjima sam negde orijentisan ka onome što treba da naučim da bi dobio taj uspeh na takmičenju, da bi uspeo na takmičenju. I prosto moraju da se poznaju gradiva sva 3 razreda srednje škole, što je vrlo zahtevno, zato što moramo da, iako neko prvi ili drugi razred, mora da poznaje i razrede koje nije pohađao. Takođe, izvan ta prva 3 razreda, tu se nalazi i fakultetsko gradivo, koje je naša profesorka pronalazi ili pomogla nam dosta mnogo što se tiče toga, da bi nas opet orijentisala ka gradivu koje je potrebno za uspeh na ovom takmičenju. Prosto nijedna osoba ne može da nauči sve 3 godine zajedno, jer memoristi to nemoguće. Tako da ja sam pokušavao, opet uz profesorku i sam, uz svoju neku orijentaciju, neki kompas koji sam imao u sebi, da pronađem šta je najvažnije, najbitnije. Šta bi moglo da se pronađe na tom testu i šta je sklono zahtevima koje to traži, to takmičenje. Evropska geografska olimpijada je vrlo prestižno takmičenje i radi se o internacionalnom takmičenju na kome se takmiče takmičari iz cele Evrope. Radi se na engleskom jeziku, tako da opet ja treba da prilagođavam njihovim novim zahtevima i novim kriterijumima koje to takmičenje od mene traži. I očekujem da uz pripremu profesorke i regionalnog centra za talente da donesem dobar uspeh i da bude moja zemlja ponosna na naš tim. Istraživački rad je bio jedna saradnja između naše škole i Instituta za fizičku i opštu i fizičku hemiju. Naša profesorka ima dugoročnu saradnju sa doktorom Stevanom Blagojevićem, kojem se zahvaljujem u ovo ime i u ime naše škole. On je nas toplo primio u svoj institut i dao nam je šansu da prođemo kroz sve fizičko-hemijske metode koje se nalaze u toj prestižnoj instituciji. Mi smo prošli kroz veliki broj modernih naučnih metoda. Prosto je bio neki uvod u ozbiljnu nauku, u ozbiljno istraživanje ovo takmičenje. Prošli smo kroz gasnu hromatografiju, tečnu hromatografiju i, na primer, kalorimetriju i tako dalje. Veliki broj tih metoda. I on nam je, i najviše nam je pomogla naša mentorka, doktorka Aleksandra Radulović. Ona nas je preusmerila i sa njom smo izabrali temu polimorfizma kroz rentgensku difrakciju, koja je vrlo daleka srednjoškolskom znanju iz hemije i da nije nje i njenog usmeravanja, mi smo išli kod nje svakog meseca na predavanja često da bi uopšte dotakli tu temu. Prosto da nije bilo njenog usmerenja, ona nam preporučila takođe i literaturu koja je vrlo važna. Vrlo je važno da imate nekog toliko dobrog mentora da vas preusmeri i ona se jako zalagala za nas i to nam je prosto učinilo nešto nemogućim mogućim. Iako tema naizgled izgleda nepraktično, ona je vrlo praktična i njeno korištenje je vrlo važno za sve. I prosto mi proveravamo kroz tu rentgensku difrakciju kvalitet leka, da li može da se unosi, da se konzumira. Mi smo išli od oktobra meseca pa sve do aprila ove godine na predavanje koje ona redovno držala nama, da bi nam tu materiju približila. Ona je teorijski vrlo daleka tema od srednjoškolskog znanja, tako da je bilo potrebno dosta vremena da se mi naviknemo sa naučnim terminologijom koja se koristi u tome.
Polimorfizam jeste pojava da supstanca kristališe na različite načine. I sad, ukoliko supstanca ne kristališe na odgovarajući način, ona nije efektivna. I mi proveravamo tu efektivnost kroz rentgensku difrakciju. Tako, institutu se šalje svakodnevno, lekarske institucije svakodnevno šalju ovom institutu i uzorke lekova koje oni proveravaju i s tim dobijamo rezultate i oni potvrđuju da li je neki lek validan i spreman za korišćenje. Ovaj rad nije toliko komplikovan, vrlo jednostavan, pošto je metoda digitalna i automatska. Tako da, teorijski smo, moji najbolji prijatelji i ja smo nalazili na veliki broj prepreka, jer prosto mnoge stvari su nam bile nepoznate. Tu nam je pomogla dosta naša mentorka i to što sam radio sa najboljim prijateljem. I mi nismo nikad shvatali to kao kompeticiju, već smo jedan drugog dopunjavali, popunjavali, što je vrlo retko. I to nam je, da nije toga, ovo iskustvo bi meni bilo mnogo zahtevnije i teže. I to mi je dosta pomoglo, to što je okruženje bilo toliko produktivno. Rad je pregledan od strane naše profesorke. Moram i njoj da se zahvalim. Prosto je ona istinski se zalagala za nas i pomagala nas i svakodnevno razmišljala kako bi ona mogla dodatno da nam pomogne uprkos svojim obavezama. I mi smo taj rad pregledali više puta i poslali smo ga Hemijskom fakultetu, takmičenju. Kategorija takmičenja se naziva test i samostalni istraživački rad, gdje smo prvi put branili rad pred komisijom. Komisiju na gradskom takmičenju su sačinjavali profesori sa Hemijskog fakulteta, a na republičnom takmičenju profesori sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, sa Hemijskog fakulteta u Novom Sadu i sa Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu. Vrlo ozbiljna komisija, vrlo ozbiljni zahtevi i prosto prvi put smo branili rad pred toliko ozbiljnom komisijom i sa toliko velikim zahtevima. Za sve je potrebno iskustvo i ovdje zapravo ovo istraživanje je donalo ogromno nama iskustvo za tu ozbiljno istraživanje. Komisija nam je naravno našla i poneku primedbu, ali mi smo ispravili to i učinili taj rad bolje. Rezultat jeste da sam dobio drugo mesto na republičkom takmičenju iz kategorije test i samostalni istraživački rad iz hemije. Stipendista sam Fondacije grada Beograda za mlade talente i također nagrađen sam više puta od opštine Čukarica i prosto i profesorima i učenicima je vrlo drago kad se ta država nagrađuje naše uspehe i prosto donose dodatni motiv svima nama. U prvom i drugom razredu nisam bio polaznik petnice, zato što smo doživjeli u nesigurnim vremenima. Tu je bila naravno i pandemija koronavirusa. I tek sam ove godine bio polaznik u istraživačkoj stanici Petnica iz hemije. Nisam ni prva ni posljednja osoba koja će reći da je stvarno to pravo mesto za mlade istraživače, za osobe koje interesuje da saznaju nešto više iz oblasti koja ih zanima. Prosto opet to okruženje je vrlo produktivno i na drugačiji način od školskog načina mi prihvatamo neka nova iskustva i neka nova znanja. Jedinstveno iskustvo jeste po tome što nekako sve shvatamo kroz igru i kroz druženje. Nisu to surova predavanja i tako dalje, već na na drugačiji način, na jedinstven način nam se popunjava znanje i dopunjava znanje koje imamo iz srednje škola. Jedan zanimljiv hobi koji imam jeste ples i član sam plesnog kluba Natalija Ivica i to su plesovi, standardni plesovi kao što su engleski ili bečki valcer i latino plesovi kao što su rumba ili samba. Prosto nekako od sve te nauke pronalazim mesta malo da
se oslobodim, da radim ono što želim. U smislu da ne može nijedna osoba samo sa naukom da se bavi, već mora nekako da se opusti. I prosto opuštanje nalazim u tim plesovima. Takođe, pošto sam bilingvalan i znam savršeno grčki jezik, ja sam nekako asistent moje majci. To je jedna saradnja između Ministarstva kulture Grčke i lokalne samouprave u Smederevu, gde društvo prijateljstva između Srbije i Grčke, koje je nazvano po ženi Đurađa Brankovića, Jelena Kantaguzina, ima bogate manifestacije koje povezuju upravo ova dva naroda. I često ja prisustvujem na predavanjima, pomažem svojoj majci, koja je inače filolog i profesor grčkog jezika, strani lektor na Filozofskom univerzitetu u Nišu. I ne samo to, tu budu i grčka veselja i grčke noći. I to je jedan meni drag deo mog interesovanja. Još uvijek nisam siguran šta ću studirati, ali prosto mi je vrlo drago što ovim diplomama sam oslobođen od prijemnog ispita iz geografije i hemije, tako da u opticaju su ti fakulteti na koje imam lakši ulaz. Hteo bih da, kao što sam u srednjoj školi se takmičio dok sam pohađao srednju školu, tako dok pohađam te studije, želio bih da se bavim istraživanjem. Na kraju srednje škole učeni bi već trebalo da izaberu manje više koje nauke će ih najviše interesovati i koje će ih slediti tokom celog života. I mislim da je to izuzetno važno da se nekako od silnih tih predmeta se pronađu u nauci koja se čini najzanimljivijom.